Ko guhera kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nyakanga mu mihanda imwe n'imwe yatoranyijwe mu mujyi wa Kigali hatangira gahunda nshya yo gusuzuma abantu icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko ibizavamo muri ibyo bipimo bizafasha gusesengura uko icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu mujyi wa Kigali, bityo binafashe no gutegura ibikorwa byo kwirinda iki cyorezo no kukirwanya. Mu kiganiro na Radio Rwanda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Mpunga Tarsis arasobanura uburyo gupima bizakorwamo. Iyo ukora ubushakashatsi ugenda uhindura ingamba bitewe n'icyo ugamije, kandi nawe ukeneye gukora ubushakashatsi bitewe n'aho wabona bikoroheye. Muri iyi minsi rero nk'uko mubizi, abanyarwanda bose mu mirimo itandukanye nyuma y'icyorezo kimaze igihe abantu bari mu ngo, abantu bose rero benshi baragenda barava mu ngo zabo bakajya ku mirimo itandukanye, basohoka muri Kigali bakaninjira. Ibyo rero bituma abantu bose ushobora kubabonera ku muhanda bitabaye ngombwa kujya gushaka umuntu mu rugo rwe. Muzajya mupima mute, muzatoranya mute, muzajya mutomboza abantu mupime cyangwa hari uko muzabigena? Hari amasite yateganijwe abantu bazajya bapimirwaho, dufatanya n'inzego zishinzwe umutekano, ubwo ni nka polisi. Hanyuma tujye duhitamo umuntu nk'uko waba uciye mu muhanda, umuntu imodoka itambutse ukayihagarika, uwo muntu tumufatira ibizamini yikomereze. Ayo masite na yahe? Ayo masite na kubera ko tuzakora ubushakashatsi ku bantu batuye muri Kigali, ariko tuzakora ubushakashatsi no ku bantu basohoka n'abinjira muri Kigali. Amasite azakoreshwa muri Kigali, imwe izaba iri kuri IPRC Kicukiro, ubwo na muri karere ka Kicukiro, abandi bazaba ari kuri Stade Amahoro, ubwo ni mu karere ka Gasabo, no muri ka Kigali kuri Nyarugenge. Ariko ku bazaba baturuka hanze nabo tuzabapimira cyane cyane ku giti cy'inyoni, Gasyata na Rugende usohoka bigwa byabo Rwamagana. Ko muzajya mubapima mubabonye bigendera, si ibisubizo bazajya babibona bate? N'ubusanzwe ntago batupimye wenda kugaruka gufata ibisubizo, tugenda tubohereza kuri SMS ku matelefone yabo. Muzapima bangana iki? Teganya gupima abantu bagera mu 5,000, ariko umubare ushobora kwiyongera bitewe n'ubwo bushakashatsi buzagaragaza. Umunsi bizatangira twawumenye n'ejo ku wa 4, bizasozwa ryari? Bizaterwa n'umubare gihe uzabonekera, n'umunsi umwe bashobora tubonye byabarangira, ariko tuteganya ko uzafata hagati y'icyumweru n'ibyumweru 2. Umuturage wibereye mu rugo se wamaze kumva iyi nkuru ejo abyukiye kare kuri imwe muri iyo site mwavuze ati nje kwipimisha, mwamupima cyangwa muzamubwira ko harabo muri bupime mutoranyije mwe mwitoranyirije? Nkuko nabibasobanuriye, iyo ukora ubushakashatsi ntabwo umuntu wese ntabwo ajya mu bushakashatsi kubera impamvu ye ku giti cye, ugenda ushyiramo umuntu bitewe n'icyo uteganya. Iyi gahunda rero ntabwo igamije gupima umuntu ubyifuza cyangwa gupima abanyarwanda bose muri rusange, ariko nitwe tuzihitiramo dupima bitewe n'uburyo tuzaba twabigennye. Bivuze ngo umuturage ntiyumve ko abyuka yambara neza aza kwipimisha? Ntiyumve ko abyuka yambara aza kwipimisha, ahubwo wegire mu kazi bisanzwe, amahirwe namugwaho bazamupima. Ibi ngibi mubikoze kubera ko mubona muri Kigali hari ikibazo cy'umubare muremure wa COVID, cyangwa n'ubushakashatsi nyine mufite icyo mushaka kugeraho nk'uko babitubwiye? Nk'uko mubizi, ngira ngo iki cyorezo cyatangiriye muri Kigali, kandi naho abarwayi benshi bakomeje guturuka mbere y'uko kimukira ahandi, kandi na n'uyu munsi baracyahari. Ngira ngo muzi ko hari n'imidugudu imwe ikiri mu kato muri Kigali, bari muguma mu rugo mu karere ka Kicukiro na Nyarugenge. Ibyo rero bigaragaza ko indwara igihari, kubera ko rero Kigali ari ahantu hakunze kugaragara indwara, kandi hari n'abantu benshi banagenda ari benshi, ari abava mu ntara n'abijya mu ntara nyinshi zitandukanye. Dutekereza ko ariho hantu dushobora kwibanda cyane muri iyi minsi kugira ngo nibura turebe ko abahatuye bahagaze neza, icyorezo kitari gukwirakwira ahantu hose. Bivuze ko mushaka kumenya muri Kigali gusa se? Oya, si muri Kigali gusa, n'ahandi ubushakashatsi burakorwa. Ngira ngo murabizi ko nka Rusizi baturapima abantu benshi cyane ubu ngubu, bagira nko 5,000 nko mu minsi nk'ibiri. Kirehe nabo barapimwa bisanzwe, n'utundi turere dufatamo abantu bake bake dukurikije amakuru duba dufite ku cyorezo, ariko cyane cyane muri iyi minsi yo kwibanda muri Kigali. Ariko ubwo u Rwanda rufite ubushobozi bungana iki bwo gupima? Ubushobozi bugenda bwiyongera umunsi ku wundi, kandi nanone ntabwo bapima umunsi umwe, ariko ubu ngubu tugeze dushobora gupima abantu bagera mu 3,500 mu masaha 24. None se Dr. niba atari ibanga, buriya nk'umuntu umwe iyo apimwe agendwaho ibingana iki? Ndavuga ibikoresho n'iki byose. Kugeza ubu ngubu gupima umurwayi urwaye
coronavirus, kureba ko arwaye ashaka no kuba atarwaye, kureba ko arwaye coronavirus tuyishakisha mu bipimo bye biduhagaze hagati y'amadolari 100 n'150 mu manyarwanda. Ubwo ni nkangahe? ubwo twakuba nk'igihumbi n'ibihumbi 150 umuntu umwe, ibihumbi 150. yego. Hanyuma muri rusange, ishusho rusange y'uburyo covid ihagaze mu gihugu bimeze biti umunyarwanda twumva aho ari? Nk'uko mubizi covid iracyahari kandi igenda igaragara ahantu hatandukanye, ariko kugeza ubu ngubu mu bipimo dufite yiganje cyane cyane mu karere ka Rusizi, karere ka Kirehe no muri Kigali. Nk'uko mwabonye dufite abarwayi barenga 1000 ubu ngubu, ariko abenshi barakize, abatagikurikirana bari muri 600. Rubavu yakomorewe, mwasanze nta kibazo gikomeye kiriyo? Nibyo nyine muri bwa bushakashatsi dukora bwa buri munsi, Rubavu muri cya gihe bamaze bari muri guma mu rugo twakoze ubushakashatsi buhagije, biragaragara ko nta ndwara ari mu baturage, n'abagaragarayo n'abantu bakora ubucuruzi hagati yacu na Kongo, kandi nabo tunya tubapima kandi bari ahantu hizewe. Kwirinda birakomeza kubera ko indwara iracyahari, kwambara agapfukamunwa, gukaraba no guhana intera no gutanga amakuru aho bigaragara ko hari ikibazo. Rero ni Dr Mpunga Tarsis, akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, yaganiraga na mugenzi wacu Nyarukundo Xavier. Reka dukomeze n'aya makuru. Ku munsi w'ejo umuntu umwe yapfuye azize COVID-19 bituma abo muntu wa gatatu uhitanywe n'iki cyorezo kuva cyagaragara mu Rwanda hari tariki 14 Werurwe uyu mwaka. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko witabye Imana yari umusirikare mu ngabo z'igihugu RDF w'imyaka 51 wari mu butumwa bwa mu mahanga wari usanzwe afite ubundi burwayi. Iyi minisiteri ikomeza ivuga ko ku munsi w'ejo kandi habonetse abarwayi bashya 17 barimo 7 i Kigali, 6 muri Ngoma, 2 i Rubavu na 2 i Rusizi, bavuye mu bipimo 3961. Muri rusange ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 1042. Muri aba bagera kuri 480 bamaze gukira, barasezerewe no mu bitaro nyuma yaho ku munsi w'ejo hakiza abantu bagera kuri 33. Ibi bivuze ko bakirwaye ari 559 kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda. Ibipimo byose hamwe bimaze gufatwa ni 147,904. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kwitwararika, bubahiriza amabwiriza yo kwirinda cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa kandi neza no guhana intera mu gihe abantu bahuriye hamwe ari benshi. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, yandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero mu karere ndetse no muri Afurika no ku isi bihagaze guteje kese. Mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Uburasirazuba, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo iza imbere mu bwandu n'abantu 2722 n'abamaze gupfa 175 kuva icyo cyorezo cyahagaragara bwa mbere tariki ya 10 Werurwe uyu mwaka. Iki gihugu cya Kongo Kinshasa gikurikiwe na Kenya ifite ubwandu bw'abantu barenga 6600 n'abamaze gupfa 149, naho Sudani y'Epfo iza ku mwanya wa gatatu n'abanduye barenga 2000 n'abamaze gupfa bo bageze kuri 38, no mu gihe Uganda ifite abanduye 893 nta urapfayo uratangazwa. Mu Burundi harabarurwa 170 banduye n'umuntu umwe witabye Imana. Mu Rwanda ho abamaze kwandura kugeza ubu nyine ni 1042 n'abamaze gupfa 3. Muri Afurika kuri umugabane muri rusange ejo abari bamaze kwandura bose hamwe barengaga 400, naho abari bamaze gupfa bazize iki cyorezo cya coronavirus barengaga 10,000 kuva cyagaragara bwa mbere ku butaka bwa Afurika gihereye mu gihugu cya Misiri tariki ya 14 Gashyantare uyu mwaka. Ibihugu by'umugabane bifite ubwandu bwinshi ku isonga haza Afurika y'Epfo, aho abanduye bamaze kurenga ibihumbi hafi 160, n'abamaze gupfa 2,700. Afurika y'Epfo ikurikiwe na Misiri ifite abandi ibihumbi hafi 70 n'abamaze gupfa barenga 3,000, na Nigeria ifite rero abandi ibihumbi birenga 26 n'abapfuye 600. Ibindi bihugu bifite abandi benshi kuri mugabane wa Afurika birimo Ghana, Algeria, Cameroon na Maroc. Dusoreze ku ishusho y'uko iki cyorezo cyifashe ku isi. Ubu rero abanduye coronavirus bageze kuri 10,10,000 bikabakaba 800, abamaze gupfa bo barenze 500,000, n'abamaze gukira indwara bakaba bari hafi kugera kuri 6,000,000 kuva iki cyorezo cyakwaduka ku isi gihereye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa.
hari mu mpera za 2019. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kuza imbere n'abantu banduye coronavirus barenga 2,700,000 zinaza kandi imbere mu gupfusha benshi kuko imibare yerekana ko bagize mu 130 mu Rwanda zikurikiwe na Brazil aho barenga 1,400,000 n'Uburusiya buza ku mwanya wa gatatu n'ibihumbi birenga 650 nguko ngayo muri make ko icyorezo cya coronavirus cyifashe haba mu Rwanda mu karere muri Afurika no hirya no hino ku isi.